siyabonga namhlanje umkhwenyane mayizosibusisa kangaka isilethela izibizo zethu esasizivunile. Ingathi umntwana wethu angahlala kahle emzini, ahloniphe abazali, ahloniphe umkhwenyane. Ngiyamhalalisela kakhulu sisi wami, ngithi ahambe kahle ukuya emzini wakhe, afunde inhlonipho ukuze nathi asifundise inhlonipho, sibone kuyo ukuthi indlela eyenziwa njani, ahloniphe lapha aya khona njengoba sihlonipha nalapha ekhaya. Inhle kakhulu into eyenzakalile, siyabonga, sifisa impumelelo kakhulu ukuthi iqhubeke njalo. U-anti wami-ke lo engikhuluma ngaye yena lo wala kaGasa umalungaka, ngimfisela okuhle kodwa ahlale kahle emzini wakhe, ahlale nje ngempumelelo, konke kube kuhle. Ngibafisela benomakoti wethu ilokothi ezinhle nje, baphathane kahle njengoba ezongena emndenini wethu wakanzimande. Siyajabula, siyamamukela, ngiyafisa futhi ukuthi baphathane kahle. Ngiyajabula umalume wami uThozane, iganile, uNkulunkulu emgcine lo bebambane beqinisane nomakoti, samthanda umakoti kakhulu. Ngizothanda namhlanje ukufisela usisi wami usuku oluhle, sengathi kungaba kuhle njalo njengoba kukuhle namhlanje kuze kufinyelele usuku lomshado kho konke. Ngithi nje makube kuhle, uThixo amqhubezele kuze kusemgcineni.